A Day in My Life edisi Tangkel Ring Pura Luhur Pucak Padang Dawe. Check this on you. Om Swastiastu, rahaja ngaturang titiang majeng ring ratu idedani para pamiarso sareng sami. Rahajeng rahina budak kliwon wukupang utawi budak kliwon pegat uakan. Inggih semeton titiang Pak Jreng rahina sering mangkin titiang sampun wenten ring jaba sisi pura luhur pucak Padang Dawe. Duaning rahina sering mangkin pinake tanjak puja wali ide ring pura luhur pucak Padang Dawe. Atur runding ayang titiang majeng ring ratu idedani para pamiarso sareng sami. Ide sesunan titiang ring desa adat Sunan Daya sampun melinggih ring pura pusa pura luhur pucak Padang Dawe. Sinampura semeton titiang sareng sami duaning voice over titiang rahina sane mangkin agak bengek-bengek nggih. Duaning iwau titiang mepamit saking pura luhur pucak Padang Dawe jeg keni sabah otomatis sami basah sampai pilek kenten semeton. Inggih semeton niki ide susunan sani wau rauh melararan punika late raris ngererah genah nggih meyoga ring pura luhur pucak Padang Dawe kenten. Pastike sedurung ide melinggih ring peyogan ide suang-suang ring pura luhur pucak Padang Dawe, ide susunan punika tangkel dumun ring natar kayangan pura luhur pucak Padang Dawe. Inggih semeton gelisang cerita titiang sampun wenten ring jabe pura puseh pura luhur pucak Padang Dawe. Kepertama pasti ketitiang kenten dumun tangkel ring ide susunan ring Sunan Daya maturan dumun duaning wau rau ngaturang pengaksama kenten. Nah niki wenten biang mangku wusan punika wau raris tangkir ring natar kayangan pusat sampun lali cekrek-cekrek. Nah niki wenten ide susunan sane wau rauh punika taler titiang kecunduk sareng jero mangku ring disedet dukuh duaning ide susunan taler rauh punika taler melinggih taler utawi meyoga ring pura pusah. Inggih semeton gelisang cerita wusan titiang aturan sama pengobakti duaning dahat kosekan raris titiang mepamit saking natar kayangan pusah usan punika nyujur pura luhur pucak Padang Dawe. Nanging duaning jam sampun jam 3 sore. Nah sering mangkin jagi pilen pemargin ide betara sami pemekas ide ring pura luhur pucak Padang Dawe jagi mesucian ring beji. Inggih semeton duaning sampun wenten sesiar otomatis titiang sareng biang titiang ngerera genah nggih ring genah nampak beji. Inggih semeton niki wenten dagang es otomatis beli es numun semeton cande tiang aja anak-anak sane rauh sampunang lali nggih kojongne uliang gitu. Ukun bang bapak nih nyandan tiang nih ke gak semeton. Inggih ratu idedane sarang sami sekadi sane sampun kepiar sayang ring video puniki ide susunan sami pemekas ide ring pura luhur pucak Padang Dawe memargi dumunan usan punika keiring raris antuk ide susunan sandi meperagayan Ratu Ayu Ratu Mas dumunan sandi memargi nyujur beji pura luhur pucak Padang Dawe. Nikuti mawinan ngiring sareng-sareng piar sayang pemargin pailen ide susunan sami nyujur ring pura beji pura luhur pucak Padang Dawe. Ngiring semeton. Inggih semeton niki ide susunan sani meperagayan barong sampun nyarengin pemargin mesucian niki ide susunan ring Sunan Daya Ratu Gede Alit sampun taler ngiringang pemargin mesucian ring pura luhur pucak Padang Dawe.
Niki wenten video rondong anak mudang semeton. Inggih hatur ningayang titiang taler majeng ring ratu idedani sarang sami nenten sami meresi dayang ge nyujur beji duaning ide susunan make pisan kosekan dan nyane ngayeng nyantos iriki mali jebos kan wenten taler jeruk mangku sane nyiratang nyantos diki kenten ge ko wenten nyane semeton. Inggih semeton niki ide sesunan ring pura luhur pucak padang dawe sampun metulak wali saking beji. Nah pasti ke sane dodonan ke pertama pasti ke jagi mewali ring yogan ide inggih punika ide sesunan sane melingga ring pura luhur pucak padang dawe usan punika wow raris keiring oleh ide Ratu Ayu Ratu Mas wow seni keping untat Ratu Gede merupa barong nggih ngiring sarang-sarang dumun taler piar sayang nggih pemargin metulak wali ide saking beji kenten. Inggih sepeton samar-samar pasti ke preside kepiragi suaran kerang sane ketiup nih nggih. Nah, niki suara gamelannya nih kekalahan oleh suara asli buron nongcret luar biasa ge syahdu husuk dadosnya nih semeton. Inggih hidedane para pamirsa sarang sami minabte ide miar sayang video titiang iriki wenten minap ide susunan iratu sanek video titiang nunas pengaksama dumugi antar pemargin mangda wenten mantan titiang bukti nggih cihna bukti tangkil iriki ring pura luhur pucak padang dawe. Inggih ratu idedani para pamirsa sareng sami wantas kerjasama sami presiden titiang menunjukkan sejeroning pemargin tampil ring pura luhur pucak padang dawe sami nangke taler dodalan ide Pak Ilen titiang beji iwak kade tiasa rade wenten iwang atau titiang ring sejeroning nadiin voice over ring sayuna sami margin 2000 sampun ring genah yogan ide tuang-tuang ibu taler nah sampai ring jero sabot semeton masakan sabornya ibu cuma lupa belum Kak jadi liu ke tempat lah. Ini pantas na barong ke. Anu jangan biasa nak rame sesuatu ngidang kok sampai kene sidang kok sampai kene ke tempat lah. Yang kok kadang